Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu dengan kami Al-Quran Hidupku. Sebelum kita menonton, jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Teman-teman, pada kali ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-70, lanjutan daripada ayat yang kemarin. Kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini hukumnya mad tabi'i, panjangnya satu alif. Lud qalqalah, memantul. Lana ini mad asli. Rab syiddah tertahan. Yubayil, nun mati bertemu dengan lam, ini hukumnya idgham bila gunah, memasukkan suara nun mati ataupun tanwin dengan tidak berdengung. Lana mad asli, ma mad aslihi wakaf. Karena wakaf lam, maka bacaan kita kembalikan. Yubayyin lana ma hiya Al-Baqarah tasyabaha alaina. Ya, in wajib dengung, ditahan suara satu alif. Innal, ya, nal baqarah tasyabaha alaina. Wa inna insya Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhanulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa in qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum, ini hukumnya idgham gunah dimasukkan sertai dengung. Jadi bacaannya mukhrijum ma, ya begitu. Ma kun ikhfa, taktumun, hukumnya mad alif disukun. Faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahu
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kita lanjutkan. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشترون به ثمنا قليلا. وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل Maaf saudara-saudara, teman-teman, maaf sekali. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita telah membaca surah Al-Baqarah dari ayat 69 sampai 80. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.